one make hi mimal khoi mimal tu than na le chung ko in rel bo na ne na kal ko ani wangin du anga result nei thathi ahar em maya heti chung hian Mizoram chunga HIV do na kong hian ma kan son ve sha jem ni kan in ria a thok tu te po kan lom hle ani kum sang hi som hi le panga le ni ru financial year kal meka MSACS malak na tang pui te chu hian hi ni a pakhatna chuan free baseline investigation kan ti a HIV sikpai ART damdoi agent tu te chu an taksa hriselna an kalte khinte zun thum le taksa dangte enfiana nei zel angai thina hi baseline investigation kan ti maya test si sang atam si a asen so hi MSACS atanga fan kan huna ko tanga kan hian adai lo thina sum in dai lo na hi chief minister chairman na hnuaiah state council on AIDS kan thlen ta top me hemi tan hen Mizoram sarkar chuan cheng noi som zet mai min han pe kan lom ema chuanin he sum hong hian district hospital tina baseline investigation ti na tur man ruate kan sema HIV shikpai ART damdoi tur tan te tangkai takin kan mang tran vela kan mang cheu to bokani ti chuanin apahina chuan MLA fund for person living with HIV AIDS PLHIV kan ti lamdoi chuan thamido na konga committee sang low function to lo kha kan han sarkar che khan legislative forum HIV AIDS ti kha kan han function ta ti chuan meeting te kan neya speaker in bin tran puina sa ema ti chuan kan han tinung thar le ta speaker khunei na te kan hang tangkaya ani min ko khom saka ti chuan he committee min rel pui angin MLA zong ten an MLA fanatangin HIV AIDS dona tan cheng singa theu kha an han tho khom le ta voina hian kan MLA zong te chunga po hian lom thu kan soi thar le ni heng sum te hi mun kil khor zo ka khosa din hun har sa boxi HIV shikpai ten damdoi la tura akun thaka anin check up tura ART center an panna konga sen so kal manatan an nei lo thina ni ti te kan lo sha chung ang sen so atan chuan kanda sangta ti chuanin kanda dana point district tina ART center le district ta thunei tu DC chairman na hnuaiah district AIDS prevention and control committee te kal tangin an mamote khameta tangkhan an long hang thina eminent an thokho matangin first installment hi cheng noi so hi July ni som le pakhat sang ni som hi panga khan kan pechhuah ka heta tang hian HIV shikpai mi sang khatte December som ni le panga thleng khan cheng noi nga le si khatte sang li le zathum le songa mangin tran pui an ni to a tin apathum le na chuan hulhlia short stay center kan ti a Mizoram sarkarin rilo ti thin te enkawl na hulhlia short stay center akal pui hian HIV testing nei thin ani a mi zariat le pathum HIV test to ani a HIV khamiziga khan positive hi mi som le pali mu chwa thar ani a heng HIV positive mu chwa thar te hi ART la kir hal vek ani a heng ba ka hianin syphilis test kalpui ni boka syphilis nei hi mi som ni le pathum je mu chwa ni boka heng mi te hi treatment pek vek ani boka HIV shikpai ten ART thataka an lak thun zom the nan ruam manna kalpui ni a mi som re le pali te chu ART damdoi pe kan ni a ART la tura zia lu thar mi panga anum boka ART enkawl la dong to har sat na sang awanga enkawl na la chhun zom theilo mi pali te ART la thar ti le an ni boka tin chu ba ka chuan roi hlowa in chiu thin mi som sri le panga te chu OST kan ti thin kha la thar ti ran ni boka tin batch tina nurse duty da thin ani boka chu tiang chuan contribution kan lo nei ve ni MSACS in palina chuan blood transfusion services hi kumsang hi som hi panga tanga hi April December chungin blood donation camp hi
voi zali le samsei le ali zet kan nei to a henga ti hian mi sing khat le sang le samthum le pariatin thisen an pe a kum sang ni som hi panga tang ni ru chunga thisen pek zong zong hi unit sing thum le za le samre le pasari ani a hemi changa 83.29% chu voluntary blood donation ani tin kum sang hi som hi le pali tang hi nga chung khan Northeast State zinga voluntary blood donation camp nei thaper kan ni boka Directorate General of Health Services Government of India tangin lom puina kan dong he nge ani hilai han kan soitel du hram chu kan zia ka hen tel lo ma sia tianga blood donation camp kan nei hian mi fel tak te po KTP TKP le kausan thalai le NGO in mang tam tak te hi an local thina chu zinga te chuanin HIV positive te hi an lo om ve fo thina ni ti te po hi kan sia poi moi kan sia a chu wang chuan test kan nei tam he poi mo em a hei wang tak hian ma ni tin hun hriat chian a poi mo zia thu kha campaign te kan kal pui poka minister te po blood test te kan nei tira ni kha khatyam khanin ke ni ho te po hianin engtin mani van roi thil thu te poin khatyam kha kan lo dong thei palani wangin blood test si kan ti tam angai memani ti kan soi le du bokani ti chuan a panga na chuan HIV testing April 2025 to November 2025 thungin HIV testing hi sing khat le noi khat le singli le sama zanga samhi panga ni to ni a chung zinga chuan a shik pai ka sang hi le zaruk somnga le pasari mu chuani a HIV test mun ICTC hi mun somli le pathuma kan ne a man atanga in kai son thena nei te en fian le en polna designated sexually transmitted infection and reproductive tract infection clinic hi mun soma kan nei pakani tina parukna chuanin nakina hen rong ka kan soi fian te poi kan PD te pon an ron nei nga thok lang te poin he beti te po expert tak vet an ni a ta kan na ron soi fia ze langa tiang kan soi de por anga HIV shikpai te enkawl na lam hi HIV shikpai te enkawl ne ART center hun som le palia nei me kania henga hian HIV shikpai hi mi sing khat sangria zathum somnga panga enkawl me ania HIV shikpai ART enkawl na la mek zinga 97.7% te chuan viral suppression an nei meka April 2025 tanga October 2025 in kara nu now by HIV positive muchwa ART a zialu zong song ten ART thatakin an lame bokani ti kha kan so bokani chuan pasari na chuan track back campaign for laws to follow up and opted out kan tilia he campaign hi HIV shikpai ART la to zinga ART la chun zom du lo le chin shia lo bo thin de hi ART shwai ti le turak malak na kan ne ni campaign nei chung hian ART la chun zom lo laws to follow up te phone call hanga biak chwa vek an ni ba ka chin shia lo te zon chwa be pui ne ani a he campaign ne ani atang hian LFU 4.70% April 2025 atangin 3.59% November 2025 atangiyama chin shia lo om 5.88% April 2025 atangin 5.75 November 2025 atangiyam ni hei patu hichu kan chwa ve tak me ni chuan hriatna chuan project homecoming kan ti a ART center som pali a HIV shikpai enkawl na damdoi ART la mek zinga ma ni nge kal lawa ai kal tira damdoi la an tam thina ai kal hi ti to emaw ti te mani thinan project homecoming hi kal pui a project homecoming hnuai hian ART an ma ni nge kal damdoi la te hena proton pump inhibitors le multivitamin pek thin ania project homecoming kal pui ni hnuai hian ART damdoi la tura midang tirthin 53% August 2024 atangin 44% November 2025 an tahian ta ani
chuan apakwana chuan in ngai sak intensified IEC campaign hi intensified IEC campaign hi 12 September atanga 31st October 2025 chung khan kan neya he campaign hi September ni som 2025 khan kan Chief Minister Kulal Doman min hon sak he campaign hi district zong akal pui in khozan hi som sari le pakwa chhawpchhuah vekania intensified IEC campaign hian HIV kai lo tura inzir tirna te ma ni din hun se tura inzir tirna te HIV shikpai ten thatka enkawl ART la tura inzir tirna ba ka HIV shikpai ten an to thin shikna le en shanna are thinan na sataka mala ani chuan a somna chuan targeted intervention kan tile targeted intervention TI program hi HIV kaina risk nei sang big people who injecting drug tite men having sex with men tite female sex worker tile female injecting drug users te khang hu tan bi khan program duan ni drop in center emaw outreach program le peer educator ten syringe thiang him tile condom ten sem china tharuk dana HIV testing nei thin turin ma kan la bok ani he program hoi hian HIV kaina risk nei sang ten HIV an kai lo na turin the to pin halak na kalpui ani ba ka HIV an lo kai pal ani po rang taka enkawl na ART an la ka midang an kai chhawn lo na turin halak na kan kalpui thin ani tundin puna hian TI program hi Mizoram hun sang samphum le paruka kalpui me kania PWID sing khat sang thum zaruk somriat MSM sang khat zale pangale FSW sang khat zahi somlu he program hoi hian enkawl me kania rui hlawa in chiu thin PWID mi sang ni le zathum le paruk te chuan OST an la me ani hetiang hian theito pin sarkar chuan ma ala reng tung hian Mizoram chunga HIV hi adat chhobe mek zela mu chhuah thar hi om renga tuna hian national prevalence hi 0.43 dero 0.2 ani lain Mizoram chuan 2.75 kha ani reng ta chu 7 years vel kha kan prevalence ani ta ni chu NTN being a minister po hian a challenging ema chumi wang chuan tuna po hian phalak dan Tute kan ngai po entin nge heng MSF kan tia Doctors Without Borders ho te po hi kan han soma ma min la pui ro kan tia ani po hianin min vei pui ve ani chu wang chuanin Mizoram kuma hian ko ran angte NGO te angte ma na satanga kan la ni lo chuan a har sa ema ke mega laya chuan kan soi thin kan sarkar te atanga rot na kan siam nupui pasal in nei tu te po hi HIV test masak vet ti se ti te po hi na ko dani khatia anga zukti pop kha a phal si do wangin engtin nge kan tia ko san ho te tuna hian kan kon nge tran me ka ko san atanga pa min la pui tu te hianin kan som bokani ti chuanin mu chhuah thar a om rek nga chu ti lai chuan ti tam na ala om bok si lawa chu wang chuan he nat na ti vai om HIV AIDS hi kai thar bel om lo tura mi zong an phim khur the na le tura thei to pa ma min la pui turin oina chanchin bumi lo ka zong ti hi ti tak me win kan som chewa in the na zona in me fin chhuana te in mi tran pui la te kha kan som tak me cheu ni ti kha kan soi thei tong ni sela ti chuanin ka soi ba te kan PD te le athok tu dang ten le kan secretary kan commissioner and secretary te point ron soi du zeu te an nei taringa achievement kan nei dan hilaya he ka top kan chwa ba nga
kan rank ka po number 3 kan ni dan te po hi kan PD te po in soi sela in chu ba ka chuan zo na te aw mani pon chhan na te po kha kan han nei mai po ka nga chu ti ang chuan punin hang hian wa de ne ya chu me chuan indicator shong ang hian scoring mi an ti ta thina chuan hemi scorecard Azerian India Rama state zone UT zone ka score ng data so 22-23 kara hemi hunyan rank ka 19 so pakwana kanya 23 tanga 24 an pasari na kan improve ani 22 to 23 aso pakwana kanya then akulia 23 to 24 pasari na kanon kai chawani 24 to 25 pangana he kanon kan ranking at aron sa chowele da zelani chuan ton kumpe chu 25 le he 26 kara yan India raman pathumna kan ni ba he long kan ti emema amani in fact tiat poni lo ma se he kan Mizoram wa pa kan state chunga MSACS rai thosong sum ba ka kan jai NGOs te ba ka kan thokui sang te ani ta khang ba nga he din mun ding thei kan ya chuan tu nan thei chhawpchhuah in pakhatna ni hi kan thuman ni tilai kha ta nan phasa chuan raim ki kha kan soi do a chuan hemi kan share statistics hi hemi search kan dia he mani software atanga tuna alita search aneta hemi indong vekin ta share ta hian October 1990 ka HIV positive kan huma sakber aneta chuan chumi atanga November November khan HIV positive kan nei zong hi 33,781 aneta chuan a financial year rang zong in April 2020 4 to 25 November khen khan ani chu atan chu December hi chu tuna kanla in la khomeka heme yan 3,257 positive kan nei ta chume chan rai pori 179 ania hemia kan soi lu chu mi pa hi 65.2% ani ta hmeichhe yan mi pa yan HIV he positive hi antam mmb kani chuan rai por hi 179 ania alarming thona min kumtinen hemi figure hi chu atlan yang le zelani dila ya kha rai por ayan tinga por share du bokani chuan he kan new cases kan hoi hi keni technically chuan incidents kan tia new case hi kumtin hian he atlan yang ve tial ani chu 2018 na tang hian a trend hi a declining zone in akala chu ke mani po alomom kan tia na omje chu positive chu an tho ma se he kan hala khona azara mi kan claim ta tial a positive hi amaru chu tanre nga ya chan chu 3000 le kan la ni tho ni chon he me yan detect lo tam tak an ta boka chu first 95 kan dia first 95 hian na hina kan on soi sia nga chu me chon tan la ka ngai positive know your status kan ti le positive kan detect tam he ngai ni chon route of transmission ka chu ka soi tam lawanga sexual contact in number 1 alania 70.4% hi sex kalthanga sex wanga unsafe sex wanga ikai anita chume chon mi pa 1299 le meichhe female 868 anita ti kha karon highlight do so wangin sex lam pang he sex education emaw ABC kan the abstinence be faithful see condom lie kan soi na chani ni ta boga chu buina local com to min soi pui ula he kan message akal tamangai ni chon syringe kan soi tamangai ya use of safe syringe achan 27% ti Mizoram ayan syringe infected syringe wangani chon a district wise yan interesting note so a district wise kan anzir le yan hemi hi a statistics hi a pattern hi adang ve ni sai halang panga kan en chuan a letling ta thokani syringe infected syringe wang 72% ani ta dei ani
chuan sex awang khan ani chu alet lingta chuan lungtlaya kan han lo khan infected syringe awang khan ala sang ma se sathang chuan a sang lo ilaya te kha district wise poyan khami kha statistics se danga voina kha zong kha kan represent thelo ma se ashadu tan kha kan share thayani chuan a 6b ka khan heta yan regular partners le spouse kan en khan 55% kopui nget nei nu bain kara 55% hi ala neta chuan casual non commercial ayan 34.8% neta omje chu he party demoni no yan anin kopta do mar nei chuan homosexual bisexual nisena kan pina se men having sex with men ayan 7.8 ania hey apum tin yan a percentage hi asang chhozel he upward trend dong awangin chu kan thil alarming ania kan soi tamangai men having sex with men ayan chuan next page a hi chuan ka soi tam lawangai in ne bit hawa kan age group distribution hi kan on ya ka chu ka soi lawang a last page hi 95 strategy and kan on focus on ai UNAIDS in strategy hi khobel pumaman turin aron ithuaka chumia chuan the money estimation a chuan Mizoram ayan to 26,321 PLHIV ne tur kan ni antitani chuan first 95 ayan 95% of people with HIV should know their HIV status. Omze chemi 26,000 something here. At least 95% yan andin hunan sha dorani. Mase himen andin hun sha lohi about 5,000 people. A gap ka ontani. Atan tu 79.6%. Take top kan chua the testing ti tura kanin nora hey take top in testing road testing ang o kan ti lain kan minister te kon tene main an testing mase dongin hey a test tu thena man la test ko andin hunan chalo chu me gap cho about 5,000 ala ni ti like our first 95 hemi hi tan kan lak na tura ne ta chon boina MJ members te pon testing chung cha nga hian ma min lak pui hi kawangen chowa a thei phei chuan he kan minister te ho te pon min testing saka MJ ang te po hen testing drive in ela press club ate local in khatiang ka ne phei la chuan nang manager mi dam takin an inge an ti du ve kan beisei de ka kan request na beisei chuan second 95 he chu an din mun an shia chuan din mun shia khan at least 95% yan kan dam noi ARTA turan ni khani tani chumia chuan 89.9 chok anita 4,000 valyan andin mun she chung si yan ARTA do lo for whatever reason chan shong an nei tani khami han ART avail ART free kan pe thei hi an avail tihluih hi poi to pani chuan third 95 he chu viral load suppression ART damdoi aya khachuan he kan thatop 97.6% 95 tura khan more than 95 kan neta omje tu kan ART damdoi a thatho tani a thato wangin antisena anatna shika virus hi a suppress tha ti hi third 95 hi chan aron langa so a first 95 testing chungchang le a second 95 ART chungchang a hian kan focus hi apoi ko emaw chanem mai taka hemi ma kan la ka ngai ni ti lai kha karon so ite ni sele pakhatte mam kan ngai poi mo drop in center he mun shong shama kan nei ni ma se kan drop in center te hi hemi drop mangte khang hoin needle and syringe te an wala ka ato kan services kon lom da pon ni the khatiang shong an ma ve the na tur he kan drop in center atak hian ahun atam zo kan mang thei lo ni office ang ina function to pa o chu mia chuan a khotlang te pon min lo supporta chuan drop in center hi ataka drop in center anga kan man thei chuan naklan kan han kala drop in center takin an mangani chuma chuan an local khoma anin bola rongten bola khatihan ani tan safe place khani weta khatiang nei kan cha to gani chu harsa ni ma se kamilai taka khan MJ kan hoite min lo sei tam pui turin kan som ni man khata okay thank you